Sen Mohal Lapen Supplayer atum pen mandap alongside ahem Kangpu pot. Nijang Karbi Anglong lakha throksi kopili constituency Arlo Diyungmukh mandap along Sen Mohal Lapen Supplayer atum pen sai ahem Kangpu pot. Matijong achiklo Niphai khrei throksi arni Kheroni South Hundreds Forest andar along Sen Mohal Lapen Supplayer atum Diyungmukh along sai ahem Kangpu pon along mai chari pon Meiphu Rajen Engleng Lapen mai alam the kejai pon Jonh Ronghang than pajermi pon. Labangso amai along kacup hapon alu hisarpo Inglong Pho KSA Meiphu Mirjeng Kro West Karbi Anglong District VDP Meiphu Buleswar Inghi Sarkari Gangbura Ajit Marak Lapen Ongdun KSA Klembangpu Sen Mohal Lapen Supplayer atum along Chetong dun pen mai RDP dun Rajen Engleng pen Pherangke atheng no lam thikaning je ponke Karbi Anglong Autonomous Council laphan Revenue Pipensi Sen positame apply pon po lapen Kheroni South Hundreds Forest along positame tipi chalan ing than pensi kam klem pon po posi ningje pon tang Rajen Engleng alam the arjupon sinang. Tadi ini Sen Holder and Supplier Association pen lapang so saya hem kimi Kangpu lo jadi humukan akhir jume ang pensi ini lapang so saya hem Kangpu pon. Sen Mohal Lapen Supplayer Association PINI office tinggu pono dak mandap West Karbi Anglongasi jili tum lada Kheroni range under Southern range under no Mohal Lapen topik Mohal Lapen 14 plus doji lapen permit holder sistem pen an mangkepat dulu jadi itu nanti Sen Mohal Lapen Supplayer Association itu seng pono PINI arni bangen itu office itu pono rasanya itu laso akemangnya labang hello itu ahokpat besi kamklem bonji lapen Karbi Anglong Autonomous Council pan itu royalty pension itu kamklem lasi ahok dalamnya lapo hello itu Karbi Anglong Autonomous Council authority tum si tender call pen itu tender pidum pen lasi itu settle that pen kado kabe mining plan pen kadang log isi kado kabe claimants ini itu non mohal bang ke claimik bom lo kasi itu non kivang belangan ingkan istami itu ngadak dan anak yung 10 plus 14 bagdo moholder tum non royalty ki pinay ta apor nilo isi clear itu celang alang itu mining an mangetang na chalo lasi dan an 14 mohol bote an 1 crore an ni bak ni tum royalty pinang ko ji lasi royalty pension itu kam claim ji an melo Bola boundary pe lapang Segala soal regulation mana control je kan itu isi nona so dulu SMS itu dulu. Alang ditum tak celang, alang ditum je royalty pinang atum pinang. Alang ditum je officially alang ditum si legal itu kuliah tu. Macam alang ditum so halas so bang bu jakpong. Kini kahuru macam ni lagi tu. Itu masuk kami cerah dulu dan ditum tak cerah dulu.